bano bari ku gisasu. Government yose yagotewe he pulla gisasu. Hey, umbe hakuno hano harabaje babika imiringa yabo baragenda batsimba ibintu byabo. Mabja hano turi kubona hari umuriro bari gusensinga electricity. Stop. Muhagarika operation. Stop, Mom. Confirm. Babino duhagarike. Ndavuze ngo muhagarika operation. Fande bavuzana gahoni na wahegera bafite ubwoba. Okay, kid. Ase muri mu bikiro cyangwa. Yaratangiye gutobora. Hoye narababwiye abantu mufite imodoka z'ama hybrid hano oje mwazikoresha n'ahantu hamwe. Ni ku muntu witwa Paul ukorera mu Gatenga ufite nimero 086 55 21 35. None imodoka za electrique ngo zino ngo sinzi ngo za BYD ngo yagize ikibazo niho honyine mu Rwanda urumva wakorerwa ibintu byizewe. Signature inside the corner. Hano tubonye rwose detection. Think people could still be there. Hano hanze ashaka kuba abantu bakiri impande ya banke mu banyarimo hasaka hakiri kare. Police have detected an unidentified heat source. Hano tubonye rwose ari guturuka ubushyuhe cyangwa se umuriro. Reka turebe ahariho. Fanda za hako. What's going on? Chief Superintendent nibiki bijambere. Sorry, Major. Yangane Major. But we've had to send a car. Tugiye kwereza imodoka. Barebe ni hano hari umuriro hano mu mujyi. Hano turi kubona ubushyuhe. Wibuka exam yitwa motion sensor sensinga motion cyangwa se thermal sensor. Thermal ni bwa bucyo umuntu agera mu mubiri ndani ubutamukora ngo wumve gusa ari mashini zabukurura. I don't even have to tell you. Igisasu gituritse se. I understand, Major. Jana byumva Major. Can't risk injury to the Ntabwo twatubara umuturage uturikira mu gisasu kandi mu gihe tubizi nka leta tuba tugomba kubihagarika. Reka turene hari abaturage basigaye muri quartier babanze bimurwe hanyuma dukora iki? Dukora ibyo dukora. Kumbe dore abaturage bavuga amabandi, reze bandi. Kumbuko barimo bariba imiringa y'abandi. Amazahabu nibiki? Hari mugenzi wabo mwari uri hanze y'isitara za kamera. Haraho yaje aca kuri bagenzi be aca ku bundi bu safe deposit. Azabisa nka wara kandi kanuza azi agakufure foro azari kina tagatinga. Arazana ka drilling machine abanza aratobora. Hari ukuntu mujya kwiba ariko hari umuntu uzi imari ya nyayo ahiri. Ate byafata. Biri mu kantu kagafuka kashaje. Nimba ari biki? Arebye imindani ndakubonyesha. Yitonze ahita nasohoka. Yeah. Hey. Nibyo. Jolly. Mareka twamutwe dupakira byinshi. All right. Ibyo nanye ni nabibonye ducomoke. Sinzu yaraje kwibiki. Yibye akantu kamwe gusa. Ati ducomoke. Kumbe polisi bohereje ngo arano bo babonye ubucyuhe ngo kandi umuriro bawukubye. Ko biri kose aje kwa ari abaturage. Bwati zavanayo ya sumaku ya magnet. Yari ku gisasu. Nangije. Kopro! Kopro jya muri kava gisasu cyo cyazamuka. Kopro mujya muri kava. Hi. Explain yourself. Sobanurira. Function, sir. It's my responsibility. Rock stop yagize akabazo. You're risking your life.